بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير بالله كم تستطب آله وأصحابه ومن اتبع بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحباب، لا بد أن أشكر بين هذه الكلمة. أشكر الله أولا وبلغن إسلاما. الحمد لله رب العالمين. فارون خربي خين عالماتي خني إسلامنا وخني إسلامنا وهندر وني شالت نعمان نعما ولي قدين قدي ولي فارو خربي ربي خين يدو فارسو تقبنو إسلامنا دا الحمد لله رب العالمين جنة أقسمت وبلين الحمد لله ربي خيا إيغان غلطان فدي بودا إن شاء الله تعالى. أقسمت dhaggeeffattoota TV Islaamaa TV ammallee hojjettoota TV Islaamaa kan akkaan asitti dhufee waan rabbiin naa laaffise gumaachuuf asitti na afeere isaanis jazaakumullahu khayral jazaa'iin jaan obboleeyyan Islaamaa. Akkasumatti ammaas insha Allahu ta'ala ergaaniin arraan tana dhufee ergaa jabduudha, ergaa barbaachiftuudha, ergaa yoo rabbiin insha Allahu ta'ala isii sanitti dalayne duniyaa fi akhiraa milkaa'uun keenya yaqiina waan silaa barbaannu hunda arkachuudhaaf waan silaa dheeysinu hunda duraa bahuudhaaf insha Allah ergaan tiyyatun ergaa murteessituudha insha Allahu ta'ala. Anis ikhlaasaan warra isii tana bakkaan ga'u rabbiin haa godhu, jecha babbareedaas rabbiin naafaa naa kaayu. Akkasumatti warra ana ka isin dhagaye isinii himuu deemuu fi isin ka dhagayefatullee warra miizaan hasanaataa keessatti rabbiin katabee fi dhagayfatiinsa barnoota irraa fudhatan dhagayfatiinsa hojiidhaan wal makate kani daara akhiraatti nama milkeessu insha Allahu ta'ala rabbiin nu haa godhu. Obboleeyyan ergaaniin isinii dhufeen ergaan guddoon akkanaa maali jechuun ni mala. Ergaa san deebisaa ergaa saniitiif al-amalu liddiin mas'uuliyyatul jamii'. yaa subhaanallah, diin islaamaatiif dalaguun itti gaafatamummaa ummata islaamaa hunda. diin islaamaatiif dalaguun itti gaafatamummaa waan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nuu kana hundarra kaahee jechuu obboleeyyan. kana wanni ilmi namaa itti wal caalu, wanni rabbi biratti illee darajaatti dharkatan, warri nabiyyoonni hunditti wal caalu hundinuu eega iimaanaati, eega ikhlaasaati dalagaadha jechuu. iimaanaa fi ikhlaasninuu dalagaanuu hammamta akka hariiroo wali qabanii insha Allahu ta'ala itti dhufnee irraa dubbanna. obboleeyyan islaamaa dalagaadha jechuun كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو العمل لغة المهنة. دلغا دجون هجيدا جان اكافان ربي تي شريعه تمو هجومتك تني علمان نمات الرا ارغمت تناتو هجي جاما دلغا جاما جانين. اقسمت بليين اهدافني خايون ان شاء الله تعالى اسلام افدلغون itti gaafatamummaa nama hundaati. waan juu kana jalatti hanga akaayoo afurii insha Allahu ta'ala san wal yaadachiifne gara yaadachiisa keenyaa tarkaanfanna. tokkoffaan التأكيد على أهمية العمل في الإسلام. إسلام أفضلقون barbaachisummaa hammam akka qabdu jabeessinee hadiisaa fi qur'aanarraa jechoota salafaarraa insha Allahu ta'ala waan rabbiin nu laaffise waliin laalla. jabeenya isiitirraa tokko juz'un min musammal iimaan, waan iimaanarraa qooda tokko jan dalagaan kana ahdaafni keenya ka duraa. lammaffaan التحذير من عوائق العمل. maaltu dalagaa tanatti gufuu nutti taha? caqabaanni gufuun dalagaa tanatti nutti taatu maali? wanni ilma namaa kana akka dalagaa khayirratti waliin dorgomne,
akka dalagaa khayrii irratti bakka takka hin dheeyne wanni gufuu tahee isa dura dhaabbatu maali waan ju'u insha allahu ta'ala laalla. sadaffaan sababaan khara dalagaa kanaa nama dhiibtu akka namni kun dalagu akka namni dorgommii dalagaa keessatti hirmaatu dorgommii dalagaa keessatti akka hirmaatu wanni nama godhu hoo maali waan juu khanaas insha allahu ta'ala hadiisaa fi qur'aanaan wal qabsiifnee amma rabbiin nu laaffise insha allahu ta'ala laalla. afraffaan ummanni warri hojjetu warri seenaata addunyaa islaamaa tana keessatti waa hedduu dalagee dabarse fakkeenyi kan duriis jiru ka ammaas jiru isaan sanoo eenyu faadha akkam akkamit dalagan waan juu insha allahu ta'ala mawdu'a sadaffaa afraffaa kana ahdaafni keenya kanaa jechu. akkasumatti ummanni keenya hoo maalit jira waaqi'ul umma ummanni islaamaa dalagaarraa raaree dalagaarraa meedaa dalagaarraa bakka tam jira waan juu insha allah. ummanni baaxila isaaniitiif hammam takka laffa'u jiran nuti warri haqa harkaa qabnu alhamdulillah qur'aana rabbii kan rabbii samii buuse kan nabi aadamirraa qabee ilaa hanga nabiyyi keenyaatitti nabiyyoonnitti wal dabraa dhufe nabi muhammad irraa qabee ilaa hanga nu gahutti salaftoonni ulamaa'iin fuqahaa'onni mujaahidoonni itti wal daddabraa nuun gahe nuti haqa bareedaa shanshalata addaan hin cinne kan harkaa qabaachaa hammam takka taa'u jirra warri immoo shanshalata kana hin qabne hidhaa kana hin qabne waan sanada hin qabne warri deemu hammam takka isaanoo laffaati jiranii mee wal bira qabne insha allahu ta'ala laalla obboleeyyan islaamaa. mafaatiihu khidmati diin wanni diin islaamaa kana tajaajiluuf miftaa namaa tahu maalii jechuudha obboleeyyan gaa kuni karoora keenya insha allahu ta'ala ka fuuldura ka akkaan bal'ifnee akka gaaritti wal yaadachiisuu teenyu insha allahu ta'ala kana amma qabxii duraatti deebina yoo amma nu fuudhees fuulduraas insha allahu ta'ala silsilaan tun itti fufamuu qabdi ammallee nam tokko qofaa miti namni hedduulleen itti hirmaatee akka islaama dalagaa akka ta'u islaama gartee dalagaa akka ta'uuf namni hundinuu insha allahu ta'ala waan rabbi isaa laaffiseen akka karaa kanarratti bobbaanuun insha allahu isin yaadachiisuu fedha. kana qabxii duraattiin isin deebisa insha allahu ta'ala. qabxiin duraa barbaachisummaan dalagaadhaa islaaminaa keessatti edoonuu islaaminaan juz'un min musammal iimaani dalagaan iimaanarraa qooda tokko waan jiru jechuu obboleeyyan islaamaa alcamalu sababun lidukhuulil janna wanni guddoon akka gaaritti beekuu qabnu jannata ajaa'ibaa san kan hadiisaa quraana keessatti kan quraanni kun hoggaa safaa tokko yoo bante waa'ee jannataa numa agartu waa'ee azaabaa numa agartu suuraarraa bakka meeqatti agartu inni sun dalagaadhaani jannata seenanii alcamalu sababun lidukhuulil janna bacda raxmatillaahi subhaanahu wa ta'ala eega rabbiin keenya raxmata nuu godhee booda wanni ittiin jannata gaarii san itti arkachuu dandeenyu maali yoo dalagaa gaarii dalaganne qofaa jechu rabbi subhaanahu wa ta'ala watilka aljannatu allatii uuristumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun watilka aljanna jannanni gaariin sun qananiin dhumaan qabne sun qananii ati sibiraan deemne ta ati biraan deemne ta biraan dulloomne ta isiilleen sibiraa hin banne qananiisa wanni ittiin arkattan uuristumuuhaa wanni isii ittiin kannamtan bimaa kuntum tacmaluun waan dalaydaniifiin injaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. tanaaf edoon dalagaa islaamaatiif dalaguun tokkoffaa irratti nu fayyada jechuu wanni jannata ittiin seennu dalagaadha wanni azaabarraa ittiin fagaannu hanga rabbiin nu laaffisatti dalagaa hamtuurraa if eeggachuudha jechuu obboleeyyan islaamaa. وبالمقابل فالا تنتي جزء ديبتو وري إبدات الله وني إبدسين دلقاداني رب سبحانه وتعالى
فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فولي كافر توتا إبدا هماسا إبدا قرتي حديثا قرآن خيسة تدقيني إبدا قطعنسا وان أكنا جميع ممون دندين خاني قودة دنيا خانا الراجحاتمي سقل تيخن دقيت رباتا مقوتو تو إرى رب النجان وهاباسو عذاب الجبا سنيس ونتي سينا دلقوا من سيناني يجي ربي سبحانه وتعالى فكبت وجوههم في النار فولساني إبد جهنم كيستي غغرتي قوم بفهمتي مالف وان دلقني في ججاجة حديث غيثة نبي كن صلى الله عليه وسلم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ونين سنيهمو وني أما وليادة شبنخون هندنو هجيتي سني وني عذاب سن الله يسنقو وني جنة سن الله يسنقو دلقاتي سني جي نبي نجيس القدسي خيستي أحصيها لكم إسنيفين دبتا إسنيفين حسابا إسنيفين هرقا akka gaaritti isinii eegaa je faman wajada khayran falyahmidillah namni khayrii arkate waan kanarratti rabbii isaa haa faarsu alhamdulillah haa rajuu yoo dalagansa dalagaa khayrii taate dalagaa bareedduu taate rabbii isaa irratti haa faarsu alhamdulillah haa juuhi je waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa namni ammoo dalagaa gaarii tana malee dalagaa hamtuu galmee waraqaa hujii isaa san keeysatti ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا تقول قيامة قومسات نرى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مرمسا خنراه كتابا قلمي ورقاه جيسا قنمو إساف بافنا ربين كن سبحانه وتعالى نمني ورقا سن كيست قلمي هجيت إنيا سن كيست نمني وان غاري أركي الحمد لله نمني وان همتو أركي مو فلا يلومن إلا نفسه لبوسا ملي نمتو كل أكنزي قال جي نبيين كن صلى الله عليه وسلم حديثا صحيح خيست يجو رب لغن سلاما تناف واني جنة التنسينوس دلقادا واني عذاب التنسينوس دلقادا ايغا لفاتين لفاوتاتي ايغا و لفاين سر ايغان تيني يو خرم جنتات اللفاني مال واقب نوبلي والإسلاما يو خرا إسلامات اللفاني وان هدو بوا هدو فايدة هدو دنيا تلي راحة قلبي تركني راحة قامات تركني آخرت اللي فردوسي سنين إن شاء الله تعالى كان نينا يو دلقا غاري دلقن أقسمت يو همتو دلقن نمو دنيا تلي إيمان أبودان جيرو ركوب قلبي تادي في جيرو بشويتودان جيرو هتويتودان وبلغ الإسلام راحة دنيا تنتسلبني آخرت تسلبنا جيجو إفماف harkuma keenyaan humnuma teenyaan ijaa gurra keenyaan azaaba hamaa san dhageenyee itti amannee irratti deemuun hedduu waan nama rifachiisu rabbi irraa najaanu haa baasu warra azaaba irraa fagaatee dalagaa jannataa san seenu insha allahu ta'ala obboleeyyan rabbiin nu haa godhu lammaffaa wanni dalagaan barbaachiseef barbaachisummaan dalagaadha li'anna al-amala juz'un min musamma al-iimaan dalagaan iimaanarraa qooda tokko isiinu iimaanni akka ahlu sunna wal jama'aan taariifa haddiisaa himanitti maal jaa i'tiqaadun bilqalbi wa nutqun billisaani wa camalun biljawaarix qalbiidhaan yaaddee tokkichummaa rabbii keetii akkasumatti arrabaan dubbattee wa camalun biljawaarii qaama keetiin hujii irratti mul'isuudha edoonuu iimaanni dalagaan biran jirre iimaanan jedhamu ammallee dalagaan iimaanni biran jirrelleen dalagaan jedhamtu jechuudha nabbiin keenya qur'aana keessatti bakka 50 ol dalagaa fi iimaana walitti hidhee nu dubbate obboleeyyan islaamaa maaliif barbaachisummaan dalagaan bu'urri dalagaa teenyaatii fi bu'urri gartee iimaana keenyaatu wannummaan irra dhaabbatuhu iimaana kana dalagaa tanaa jechuudha tanaaf inshallah akkasitti beekuu qabna
حسن البصري رحمه الله والرتابعتي علماء ربيتي والرجلتي قادين إسلاماتي فدو قما شراهي إيمانك جئين إني ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا سبحان الله، ليس الإيمان بالتحلي، إيمان جتشون ووان هجو بريدو دافي خلويتا في أفتا أدادا خايتو برنجرو ولا بالتمني تاانيتما قابو براز وانجرو سلا كستاني سلا كنتاني أكس سلا تاني جتشو برالي وانجرو إيمان جتشون ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قلبي نما خيستي أقومي وان قلبي خيستي مركناويسن هجين hujiidhaan mul'ifteetu iimaana jedhama malee iimaanni asuma akkanuma ta'anii mana sibiilaa ijaaraa ooluu waa iimaana naman gootu. Akkanumatti tamannii gaabbii dalagaan biran jirre takka gaabbuunis waa iimaanaa mitii jee duuba. Umarul Faaruq khaliifaan afraffaa khaliifaan lammaffaadha afwan khaliifaan lammaffaadha seenaansaa dubbatamteen dhumtu gumaanni inni islaamaaf gumaache hujii eega guyyaa amanirraa qabe hammam takka hanga dalaga yoo jedhan khitaaba meeqaa gayaaf jechuu obbolee gal islaamaa maal jaa Umar Faaruq dhaamsa gizee nuu dhaam rahima Allahu rabbi rahmata haa godhuuf je maal eenyuuf imra'an amsaka fadla alqawli wa qaddama fadla alcamal. Nama tokko nama tirfii jechaa irraa if qabee tirfii dalagaadha khadalage nama sani rabbiin rahmata haa godhu je ma obboleeyyan islaamaa dalagaa teenyaa fi hojii teenya mee wal biratti haa laallume eeysaa fi eeysa wal biraa jirra yoo teenyee haasoynu bar yoo haasawaatii bar nutti nafne bar yoo qara'uutillee nutti nafne bar yoo waa dhageeffatuutillee nutti nafne bar akkuma gaariitti harkaa qabnaa beek olii gadillee ni oofna wanni ittiin dhageeffatanillee ni baay'atte wanni ittiin qaraanillee ni baay'atte walaakin أين العمل وان دغيني سن وان قراني سن نما عالمة بلسي بريچه نوهمي سن حمم تك الرافة يدمنين غافتين يجو وني نما ديبو تانا دغيفتو سن قفامت دلغا داجه چوبلين تناف نمني دعاي عمر فاروق فدچو فده جچسا درن دلغان هابا يتوف يجو اكا امتا صحابة نبي رضي الله تعالى عنهم قيال لبدري أمني فتحين دين إسلام أركسان الدفتسن نما دبتك نما دب سدي في قد سدي إسان سنرت وان أولاغا شرطي نسري دا قوتتني جرنيف ربي سبحانه وتعالى فتحي قدوسا انجفنو إسلامنا قدوسا أركسان الرتي ملكيسي مليكوتا إلى خمتك خمس الدين إلى أنك خمشاني ربي بوسيفي أكسر ربي سبحانه وتعالى قال ميس نسون يولو كويساتي اللي واتي قودا يو جتشاتي اللي جتشساني وما قبابادا دلغان ساني لكاهم تردم تيجو نافئتي هو أي سجر رمي دلغان سانيرا أي سجر حمم تكا لفوت جرا جتشو بلغان الإسلاما أكسمت عمر الفاروق جتشا لما فادات دي بي إني لأكره أن أرى أحدكم سبحان الله جبر أني إسمرا نما دلغا ملي ديمو إجمانو أرقون فروجي عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة نمني يوخا دلغا دنيا جراكتشو قبا يوخا أمو دلغا آخرة جراكتشو قبا خاني دلغا دنيا سندلين آخرة في سندلين خا أكنمتي ديما أولو خا أكنمتي تا أولو نمكنا خنا أركم فدو من جباجي عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه تنافق بلغ الإسلام جيشوتا خنا يادني نتيس حنق ربي النومي جيست إدون نتي أكا مسلماتي نما دنيا تنافس جراكو نما قبري فيس جراكو نما آخرة زلالم سنيفس جراكو نمني غند سديف جراكو وبكت تاون قبو جيشو بكت تاون قبو مالف أماس غندي قبري لين أسمت دلغان تين
gandi akhiratilleen asumatti dalagaan teenya waan arraasit dalaganne boru fudhanna jechuu inshaallahu taala eega ganda akhiraa sanittis amanne eega duune achiin nafnu ni khana eegatti amanne booda akka nama itti amanini taa'uun hedduu nama miite obboleeyyan islaamaa sadaffa innal a'maala mahallu nadri rabbi wanni dalagaan barbaachisummaan dalagaa wanni isin qabduuf maali bakkummaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala gabrootan saatirraa laaluu bakka tam yoo jaan bakka dalagaa san laala jechuu akka hadiisa imaamu muslim odeysu keeysatti nabi muhammad irraa sallallahu alayhi wasallam maal jaa nabiin inna allaha laa yanzuru ila suwarikum wala ila ajsaamikum wala ila amwaalikum walakin yanzuru ila quluubikum wa a'maalikum rabbi subhaanahu wa ta'ala suuraa teeysan footoo teeysan diiminaa fi bareedina gabaabinaa fi dheerina kanarraa quban qabuu je arabaa fi ajamtahu tana waa takka rabbiin tana waanuma laaluhun qabu tanarraa dalagaan qabuuya walaa ila ajsaamikum furdinaa fi gabbina keeysanilleella bareedinaa fi fokkina keeysanilleella wanni rabbiin tanarraa guratu takka illeen hin jirtu maali malee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala bakki laalu akkasumatti walaa ilaa amwaalikum dalagaa teeysan qabeenya keeysan irraa illee hajaan qabu jeebo rabbiin subhaanahu wa ta'ala qabeenya keeysan kana waa takka miizaana bakka laaluun qabu maali malee wanni rabbiin laalu bakki jabduun maali walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa a'maalikum qalbii teeysanii fi dalagaa teeysan laalaa je namni riwaayaa wa a'maalikumii tana irraa dhiisaniiti warri diin islaamaatitti aqabaa ta'u gufuu ta'u dubbiin keeysaa siin jaan salaata faa dhiisee khayrii adda addaa quraana barachuu dhiisee yaa akhii rabbiin keeysa nama laalaa ja akkin je keeysaas naman ilaala gubbaas naman ilaala dalagaa teenyaa fi hujii teenya nu laalaa jechuu obboleeyyan islaamaa akkasi beekuu qabna malee waan keeysa jettee rabbiin keeysa silaala jettee sunnaa sha'aa'ira waan rabbiin fedhu waan rabbiin itti ajaju waan sawaabatti harkattu dubbiin keeysa jettee areeda mullu gizee goote maal jechume eeqa keeysaasi gubbaasi bar nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wasallam hadiisa sahih keeysatti alaa inna fil jasadi mudugha idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu alaa wahiya alqalbu jeewar bar hanqina khee qalbii keeysa qalbii irra dhufeetiitu gubbaarra fidee dhiibbaas irra fidee bar sanii bar sila asiinsi tole wanni areeda cirtee mataa akkasi gaf gootee ol addaan mataa akka malee cirrattee akka shari'aan alaatti cirtee kofoo jalaa cirtee akkasumatti ammaas kunoo karaa mudhii kanarraa kofoo akka faranjii gabbuuftee akkana deemaa islaama ta'uun akkana deemaa an islaama jechuun akkana deemaa masgiida faa dhaqanii warra masgiida faa azaa godhuun saffii keessa faa dhaabbatanii jilba qabatanii bakki silaa qaanyiitun dirree nama ta'uun mee maal jechuu islaaminummaatti nan nama ajaja bar sharxii salaatarraa tokko bar awraan sattaramuudha bar awraan sattaramuudha bar khani awraan ta'e bakkummaa silaa ilmi namaa sattaratu namarra waajibaatu bakkasan ati bakkasan dirree keeysee masgiida keetti gizee teessu gizeechi deemtu maal jechume dubbiin keeysa namaan jecha badii diree tana dalagaa dubbiin keeysa namaan jecha obboleeyyan islaamaa wanni akkanaan hin baaftu ilma namaa waan feetee jechuu ni dandeessa walaakin rabbii keetiin gaafa ol qunnamte maazaa tujiib maal jechuu feeteeysa huma ilmi namaa irra waan si godhu hin qabu garuu fuulduree rabbii keetiitti maal akka jettu obboleeysa islaamaa obboleeytii islaamaa qopheeffadhu inshaallahu ta'ala akkasumatti kama annaha mahallu su'aal dalagaan bakka rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala itti nu gaafatu gaafiin bakki gaafiin rabbiin irra dhiyaachuuf ta'isu dalagaadha qara'uullee miti dalagaadha dubbiin jabduun qaraatiin ifiifuu dalagaa irraa takka tanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala maal je'e wala tus'alunna amma kuntum ta'maluun waan daleeydanirraa gaafatamuuf teeysanii je
waan daleydanirraa gaafatamuuf ta'isan tanaaf wani rabbiin irraa nu gaafatu obbolee gara islaamaa dalagaadha gaafii rabbii san duraan ajaabahuudhaaf arra dalaguudhaatuun nu feesisa insha allahu taala warra dalagee fatanaa boo rabbiin nu haa godhu insha allah tanaaf akkasumatti gaafii rabbii gize jennu gaafii afurii jira gaafii jajjabduu insha allah rabbi fatanaa nu haa baasu gaafiin jajjabduun san dalagaadhaa wal qabatti برنوتا والقبتي وهندا والقبتي خنوم نبي كنيا صلى الله عليه وسلم حديث صحيح خيست لا تزال قدم عبد حتى تسأل عن 40 عن عمري فيما بلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن عمره أكنت وأفر ربك نبيك صلى الله عليه وسلم فلدر رحمانت خاني ترجمان تكونوا بجدون جر خاص ما بلون تكونوا في ربي خاني جدون جر وأفر رانو وافتشوا ربك سبحانه وتعالى ربي فتنا سنوا واباسوا بلغ السلام تكفارتي برنوتا برت خانا hammam takkatti daleeyde irraa nu gaafachuuta bakkirraa jechuu jirru bakkirraa haasa'u jirrus tana barnoonni yoo dalagaan bira jiraachuu baatte barnootan jaamu dalagaan barnoonni bira hin jirneen dalagaan jaamtu tana lammaffaan qabeenya carraaqattu kana eeysaa fiddee eeysa baaftee rabbiin nu gaafachuu ta'a akkasumatti immaas umrii teenya maal keessa daleeyne jeen nu gaafachuu ta'a umrii irraa kophan nu gaafateet waan shabaabii fi maabila dargaggummaa saatana yeroo silaa dargaggeessaa nama dargaggeessaa hedduugaa carraa qabaa hiree qabaa diin islaamaa kanaaf dalaguudhaafis wanni hedduun utubaan egartee utubaan diin islaamaa nama shabaabaati min qadiim wahdiis duriis arraas isaanuma jechuudha tanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala dargaggummaa teetiis eessa fixee jennu gaafachuu ta'a obboleeyyan dargaggummaa teenya دين إسلامات رتكفن أمنتي إسلاماتين خدمة دين إسلامات يفكفنو إن شاء الله تعالى تناول إدامنا ورا دين إسلامات دلقي دين إسلامات بدافمي دنيا آخرت ملكاوس إن شاء الله ربي إنه هقولو تناف إن شاء الله تعالى بلينغا غافين أفرن تردر أبوه وعن شبابه فيما أفنى شباب ما سا مال كيس الدلقي أما شباب ما تينيا مال دلقو جر جنة نت شباب يجون أما تخلشن الرا إلى هنگام صدوماتي ولا كانتو شباب ما جامتي مي يا نما ربتي أماني نما إسلامنا وافهمي نما إسلامنا خيس نلتي حمم تكدين إسلاماتي فقوما تشتين إن شاء الله تعالى وأنهم دينوا فقافنوا وأنس قرنوا وأن اللي بريسنوا نلوني بودات اللي وأنو رأي قجو قبو علماء إنتين يقول قدون نلفانين واسفدن اللي وأنو رأي قبني ربين كن اللي وأنو رأي قبو تناف إن شاء الله تعالى ورا مسمر خنا كالتي تنان بفبريدادان دلقا غاري حديثة قرآن خيسة افتتنان تببه بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح